Hukp'uncha nirinkichis kasarakusunchis nishpa. Qankunan Diospa seminta kasukushpam kasarakurankichis. Qankunan kasarakurankichis tukuy sunquwan munanakushpa. Iñakunan ishkichunka pisqayuq wataña purinkichis. Ari waqaykuna panaykunam kay puriñikichishpi qankuna seguramente sasachakuykunata pasharikurankichis. Wikch'ukurankichpascha ñanpi. Kay puriñikichishpi maynin kutiqa narinkishpascha yanqapuni kasarakuranashpapish. Pese de todo ello waqaykuna panaykunam kasaywanqa qankuna charinkichishqa. Kunan tiempo qawarisqanchis mahina waynakunam sipashkunam mana kasarakuyta munankuchu. Imapaqmi kasarakuyman t'aqanakuyman shirinishpa. Ashchatawan riqsinayrukus nishpapish imanishpapish. Pipis chiqaqpaqpuni munanakunchayqa anhina huk ejemplo kashan waqaykuna panaykuna atikunmi ñawpaqman purikuy. Sich chiqaq tapuni personayki munakuyinki chayqa. Pero maypachachis personaykiriki munakuyinki warmitapish qaritapish iki motunrayku, carrunrayku, imanrayku pishiqa a lo mejor que kasarakuy kanqa ishki watapi 15 watapi hinalla. Entonces waqaykuna panaykuna Diosninchikmi kay sacramento matrimonio nisqataqa kamarirqa. Imapaq runa kusisqa kawsananpaq. Diosninchikmi kay santo sacramento matrimonio nisqata kamarirqa kushka kankuna wañunaykichikama purinakichishpaq. Mana kushkañanpi wikch'ukunakishpaqchu, mana kushkañanpi saqinakunakishpaqchu. Sichush warmi wikch'ukunchayqa qharichaypaq kashan hatari kushka purisunchis ninanpaq. Sichush qhari wikch'ukun warmi kashan maykita haywamay kushkalla purisun ninanpaq. Kushka yanapanakunakichis hasta wañupunakichikama. Entonces chinakaqtinqa waqaykuna panaykuna qankunapish kashankichis kaypi mana pasaqcha casaduchu wakinqa ña casaduñam qhawaykunakichishya kawsaynikichishta como casado iminata qankunapish purishankish yanapanakushpachu qanqapunicha huk rato renegay huk rato phiñanakuy pero wayqiypa nay kinsakusata niyta munayki. Personayki kin matrimonio ukupi puriñikipi ari runa kanchis pantanchikcha rimaywan imimanawan pero pasaltachu pampachanki ich unaytachu k'amikuyinki. Wayqiypa nay huk hatun munanakuyqa Corrientes rimarimsqaman hina pampachanakuymi. Huk hatun munakuyqa kay phiñakuyniki ari huk ratupaqmi manacha ishki p'unchawpaqchu 15 p'unchawpaqchu. Chayqa munakuyqa waqaykuna panaykuna imataña warmanayki pantashanchipish mana personayki juzganaykipaqchu. Ay hinata kay warmi rima mana yuyayninpi chayqa munakuyqa mana waqaykuna panaykuna imallataña qharikiña warmikiña pantalonchipish muy bien kunanqa resolvemos a golpes nishpa. Wakin qharikunaqa warminkuta maqanku yanamakinkuwan. Wakin warmipish rimapakunku allintaraq mana allintaraq. Pero chayqaqpuni munakuykanchik waqaykuna panaykuna mana imapish atikun k'aminakuywanchu, qaparinakuywanchu, maqanakuywanchu. Chayqa munakuyqa atikun waqaykuna panaykuna imina Diosninchik chaqay cruzpi chakatashpa kashashpa nirqan taytallay pampachay kay runakuna ruwasqanta mana ima ruwasqanta atinkuchu anshinata waqaykuna panaykuna muchas veces nuqanchik siminchikta mana controlanchikchu. Anchirayka waqaykuna panaykuna kay chayqa munanakuyqa pampachaymi. Mana similachu ay munakuyki nishpa abrazayllachu much'ayllachu waqaykuna panaykuna. Chayqa munakuyqa imataña familiayki warmayanayki qharikiña pantashanchaypish personayki munay simipi yanaparnayki mana juzgarishpa. Segunda cosa waqaykuna panaykuna ari sechos kay matrimonio kay kasarakus uncha narankuriki wañuyllaña t'aqawasunman nishpa eñaq masiykuna Diosninchik garantía kay matrimoniopiqa. Pipish maypish kasarakusqan p'unchamanta Dios manta karunchakunchayqa eñaq masiy a lo mejor haykumun kay traición nisqa. Dios manta karunchakunku chayqa chiriapun manaña q'uniñachu munakuypish kapun.
Dios manta karunchakuy kanchik wayqikuna panaykuna mañinkutica ima hayka pasan warmi munasqanta purikun qhari munasqanta purikun discusión qolqawamanta y manamanta. Entonces wayqikuna panaykuna sichus munasunchis chikaqpaqpuni que matrimonio hasta wañup'una p'unchawkama kananta chayqa wayqikuna panaykuna Dios ninchik garantía nisqa. Qari purimunman maypipish llankapakushuwapish. Entonces chikaqtapuni Dios ta riqsikunchayqa mana chariki mayqin warmitachu rik solteron kanish tarimunqa. Warmipish purinman maytapish llank'ashpa. Pero si Dios ta riqsikunchayqa mana chariki mayqin qariwanpish riki wayqikuna panaykuna fáciltachu metikunqa riki. Entonces chirayku wayqikuna panaykuna que matrimonioqa siempre Dios ninchik ponen por rena. Chirayku Dios ninchik makinta cruzpi kicharirqa ishkini makinta. Qhari kilaro pañalonmanta hapipakunanpaq. Warmi killo q'ilarunmanta hapipakunanpaq. Mana Dios ninchik llank'apaqchu cruzpi chakatasqa makinta kicharirqa. Imarayku ki kasarakuqkuna Diospa makinmanta hapipakunankupaq ishkininku. Y como última cosa, inimasiykuna por rena kachun kawsarina kachun que anillo kichishta aparikushpakichis casadoqa casado hina huk ejemplo que ichishqankuna familia kichikupi que kawsanikichis kachun huk anchari hina llipi llaqta runakunapaq maypachachishqankuna allinta kawsankichis ejemplo que ankichis que casado hina chayqa runamasichishkuna wayqipananchikuna kasarakuyta paykunapish munanqaku. Pero kankuna manata ejemplos kankichis kay llaqtapi casado kashpakish chayqa a lo mejor Dios runamasinchik nawsan imapaqmi hinapaq no kasarakuyman nish kitaq kay sumaq kasarakuqkunaqa nishpa. Entonces chirayku wayqi Modesto hinallataq panay Simeonna maqllasunam qasanki mana sutikita pasaltash atimishana wayqi Sabino y Dominga kunan p'uncha kankuna que renovación matrimonial nisqata rurashankichis huk hatun kusikiya kankunapaq kachun kunan p'unchawaqa yarikuycha kasarakusaykish p'unchawata ima nishpa kunan padre nirasuykichis qhawaynakuychis nirankitaq chaytaq nirankiqa nuqaqa munakusaki punin nishpa unquypipish llakiypipish qanwan punin kushka kasqa nirankitaq chaytaqa kunan p'unchaw yarikuyki ñapashcha qunqarushankiña no runaqa facilta mañankutaq qunqarunchik. Entonces waykuna panaykuna mana kasarakuqkunapaq huk ejemplo kachun que wayqinchikuna 25 años de matrimonio mana paykunaqa ishki watataraqchu purishankuna ña ashka wataña atikumi ki matrimoniopi Diosmanta hapipakushpiri waykunapish como familiares que matrimonio astawan ñawapaqman purinanpaq mañankutaqa nuqanchik qhawanakunchik ukupi ay envidioson runa katikishtaraqta kanpish nishpa mañankutaqa nuqanchik pura iminataña pantarunchik chaypis juzganakunchik waykuna panaykuna tuchki matrimoniokuna allinta k'anchalananta munashaqa nuqanchikpish como pueblo de Dios iñiqkuna hina mañarikunanchik. Dios ninchik sapanqanchikta saminchawasun de manera muy especial kunan p'unchaw ki kasarakuy wata juntuqkunata.